National Film Development Corporation (NFDC) Ltd Roy produce Sulomai Akadni Hornbill Entertainment Roy co-produce Sulomai Rongmei Chamv Lomai Puinau Puida feature film tuang certificate lanu khang dolanai NFDC Roy mituang Puinau Puida film tuang kege nai me process ka goi tan kai khang letter of authorization hai pau chang thai gwan me khang tilau kan the mitong process kagway hai Central Board of Film Certificate CBFC Guwahati Regional Office kau tatkay punithe tunani sai mitong tanduan kagway kau kage nai metun chinsu khang NFDC CVFI ID PMUM 2018000765 hai chinsu nu the tunasai mitong pinau pida film tanduan akhani certificate duan kagway kau katu suna talo mai Armstrong pa mai IAS Roy talo me khangta pau chang thai gwan me roi ni naila mai thon ku mai daw kane Unique Identification Authority of India tong Deputy Director Pravha Karan CR Office kau kithai pat ka mai thai lai na intaw taw India Government Roy Aadhaar card hai tingkum ru sintang ka mai nun ta update chukhang kithai pat ka mai khau September ru na pada ingan na insana update chulaw no wei tuna sa ka mai tai December runa padai kum jingnai chuina padai nganna bu kuthum hai kaswan padat na insana khang update chulanu the tuna ti thai padakan the Aadhaar update chuni megan ko government roi approve chulo mai document kanai hai good pani tuna ti thai pakane mi tong tan duan hai India ka bam ko thuina khau Aadhaar sinbam me ka goi khau ka singai na update chu ka mai tai lani pijang roi ka gan kaswan pada pitungai tuna ni sai Quasify apunba nupi lub groi leng mai quasify khobam mai insam nanun chabuan nun into mai form nun akhani kai mun pum mai gan khat tapalana quasify mamang bazar khorai tidim lai register office ngan na dola nai rally tai kan the rally khote man sai chingnai daw roi tat ka jaw lo kone rally khote India tong proxy war in thak lo Intai mita suloi khang su mai thiak nu mage Manipur khoroi Central Forces ka goi lagan tho aniu kandi aniu kailong aniu rai kan khangde divide and rule thiak hai intha go long live Manipur khani Manipur subak nu mage tuna hilau mai plakat silana khani slogan azu kauna rally takan tungai tingkum akhat makhai hian mai Manipur khobam mai zat kanai ka khau patba mai ri ti hai Chuzak mai phungwang mai phan lat sa makna rai bam mai thiak akhani kuki mai roi international roi numok mai thiak khau drone chinsuna bom kap ka mai misal kap na intai mai kailong azuta athum kan mai khani mai pai na kabiu ka chai bam sini India government roi lat sa makna bam mai thiak tai Moirang headquarter khau nai mai Manipur Chanura Lamjing Luk Makal Bisnupur Roy Pian Mak Mai Indaw Kane Mi Tuang Latbam Hai Dula Nai Jingbang Moirang Khau Chamla Mai Nun Le Kariu Kan Me Khau Tai Makal Tuang Convener Moirang Them Nirmala Roy Sakan Tungai Imbu Na Saka Mai Kyuthu India Government Roy Manipur Khau Bu Ru Nasruk Hian Na Patba Mai Ri Lam Khau Asai Ngan Na Ram Sulom Na Bame Mi Tuang Irang Khau Roy Insam Na Azu Larik Sam Ni Mai Phan Khang Jing Mai Gat Mai Kagan Azu Rai Palana Tu khangjang khang thai bangna protest chuna te kai ba me turani sai mikum na central government khani state government kanai khaw memorandum azu tilobam sini sai ngan na rap su ram sak mangna ba mi hai Manipur Chanura Lamjing Luk biak throi pian mak mai inda we tuna sakane aduga akhoi ngasi tangdu leitana lei plexu tamjaduna leigadawa satra satri kaya amasu kana so insiluduna masagi marongdo masagi wakhalon dagi akhoi ngasi thorak liba lana sida santi pusilla o haidun mayum dagi thoknaratuna khoi satra singsu khongjang bawa sangsin bayawsalagli asuk yamna kuiraba lana sida akhoi gi sarkar gi state government su central government su karisu highway ya angle kaya dagi side kaya dagi pressure kaya pire kholaw kaya sangsile khongjang kaya sangsile hausi faw bu suma khoi gi side te khoi the positive fiber response amata lactory akhoi he na hena irang ase kansilak pagi mami urakli adbu Manipur Chanura Lamjing Luk na miyam dai khoi haijaning ba tawjaning ba request se ai khoi ngasi amat toina punsin na si khoi machoi na tabi dai khoi ngasi punsin nari asum na khoi pulak amat toina punsin mai de na khoi ngasi man tabi draba gadorba sarkar na tabi draba se khoi gi tumduna lai ba sarkar sing se khoi mayam punna amat toina mana me na duna ai khoi ngasi gi Manipur da chatharakli ba khoi gi irang ase lushina bagi santi purak na bagi damak tai khoi amat toina lemin na si machal na su ai khoi gi Manipur sida santi purak na bagi damak tai khoi gi
changsin ba yaba miyang changsin ba yaba khungjang khuding makta khoi khongpam se na leptuna miyang gi damakta seva tawjakini haibasi su miyang mafamda phongdoksar samla mai nun le kariu kan mai khautai makal tong inthuk mai mansai aju ni gwang ga jaw lo kane Composite Regional Center SRE Takil under the administrative control of SBNIRTAR CUTTACKN PMDK Imphal MSJE DEPWD Government of India Le Integrated Mission Project Action for Community Transformation Impact Relay Mai Jang ne khatung awareness camp khau Assistant to Disabled Person ADIP Le RVY scheme jan bat mai mong asai None district bang khonai mai khapum gaidim jang community hall khau takai kan the awareness camp khautai hilaria committee chairman 54 nongba ACMLA dingang rongang mai roi chief guest sulau kane CMO none Dr. Jet ka mai singup ngam thai mai district social welfare officer PNO of CRC Imphal services Kapum kulakpa gai birai ka mai khani ADC member nongba constituency roi wanga jaw lo kane mitong mong roi tap mai kyu tho chuan chai menun khang ka ge nai mai pot ti lo mai khani tingkum rik churuk hian mai gandai nun ko goi khang wilwang wheelchair tricycle knee brace spinal support khani bye bye mai pot asai jan palo mai tu mai haye awareness game khautai hilaria committee chairman roi sa ka mai kyu tho aniu roi ngam sin khang khani lan nai khang karam tat na ba megan khau aniu takage nai na ba menun gwai ta mu lo megan nai kan the aniu mansai panti suna lungpat lo me khau swan bang menun gwai ta in kha lo me hai kaman ku me khare tunani sakani akhani mai akhat khang in kha lo me roi ram gai mai pai na nai the tun ni sa lo kane kamong khautai mansai gan phai nai ru na pungu daw khang kage nai me pot jan palo kane tat ka mai kagan na sa hu thang manipur kabam ka gwai khauting riu ran na riu ka mai tai roi kalam suna none district bangkonai mai longmai part 1 khau kan di ka sit mai khani kan di tak bak pat mai nai lo kane imbu na longmai bazar ka roi longmai part 1 2 khani longrang tat mai cheng ka khau mulai jai khau roi atok mai nai kan tongai asai longmai 1 modern social and culture youth club roi karit la lo na mulai jai lo mai bam khau JCB sinsu na cheng akhani drainage ni talo kane mi tong tan hai longmai part 1 roi donation tilo me khau roi tan kan tongai longmai village authority thau pai kani church leaders ko goi gwang ka jaw na mi tong tan te talo kan tongai longmai 1 modern social and culture youth club tong secretary dibon gang mai roi sa ka mai kyu tho mi tong inter village road hai kan di me khang gai khang roi khani tingsi megan aju khau changpum hai gai maknu magai tana karam na khani accident aju panu me khau roi kan ngam khang mitong chang hai tan kai na pa mitong e turani sakane National Highway 37 Imphal Jirvam Cheng Longsum nam khau sai mulai dai na jai dak ka mai tai roi gari tanu makna dinglo kan tongai tiki NSI this year roi cheng tai so alam no dana asai tingjin roi gari thiam mai tak ka hau dak kan me khau cheng tai gai mak pijang roi driver ka goi khang rendra mai pai na riu the tu na sai cham ngal lo the Sika Glocal Jalaba Migoi na tathon kuwe mitong channel khau cham palau khang WhatsApp number 7629019486 samigitai 7005127334 khau ti thai gong lo no wai